Hello everyone, welcome back to Korean Wellness Center. Hello God there, ta hanya ino no mu no, ta hanya I tak so lo cho we the kamo, tak so kai ni mi wada le awe di to pa aga awe kike ni ai do sin ya we su mo no. Package na check si awe kasi do sa de covid mo no. Key plug really wanna check booster shot no, so plug really mo me awe ni covid ta cha on ni dia mo no. Do you get the kamo. Ake jado le awe pata no no ache sa plug with na ki tin ni. Jo lo chora ta ba te wada le awe du ya no du ya go sa aku anere cook le America no ba te le Lloyd Austin ni awe ke ra awe ni awe da ani khu chi ble le no na ki tin ni awe che covid ke tin ni sa plug le willy masa na ge phe pu ku te nu ni awe pa test kwa ta ni positive mo no a test kwa positive ni awe le ma la wa house ni awe le chi da le awe ko khu no ko khu awe Joe Biden yi te ra mi ta ni da chan no du ni le mra o le de tin ya ma ke wa ku tin ya phe mu di lo no awe te ra ta chi lo lo ta lo ki te lo ko khu ni la pu ku te nu mu ki ni mo du ne awe te ra la mu ki ni mo du ne la ki te nu do ne sa test kwa sa ne te ra positive lo mo no a khu ta do ke ra do ka di ba ne te ra phe ta ni ba ta char kha wi de na ki ne awe the miller do mumu ba mo ta na ma mo do te ra ne ta chan awe ta pa no de pha ni mi wa awe phe mayo sia ni cha do le ata na ke cho yi ba bo lu ata ba thor cha hi de to yi ba mo no we do le ki de ga ha ne pa te la pa ko ko ki no ko ko ki Kamala Harris awe ne awe apodo mu de ga si ko ne awe test wa positive lo no awe na ki tin na che we covid ke tin ne with the plus le li mo no awe che booster sha wili na ki phe at yi mo ba ni awe ra lo la tak so pu ni la te ra le awe na ki tin ne a test kwa ta le ke wa positive you know but me kwa ni ki ke ni awe pa ko le awe breakthrough case ne cho to lo wa check si with na ki lo di to ta cha ba ku ba ga ne di ba san na ki ni lo di to ata pa no de pha lo pi lo phu na na ki we ba ka ta lo si je ba thar cha hi pa to lu to wa mo no o da la we de ta ko thar je na me da we de o le hi quarantine le hi la no na ki ni le yi ta cha hi no yi ke te ni yi ko mi ba no cho to ko nu de ni pa lo da we pa cha lo ba ta cha hi ne ba thar cha hi pwe ga pa cha ne ti pwe ga mo no ake wada du ta nui to pu ni mo ta nui ki nui ta nui de blu nui no wa si ma lo mo cho la ta nui ta nui ki ga pa awe pa le pa ta cha hi ni no pa cha no do ta ka di ba ni ake wada te wada ki ke pa chi wada covid a positive ada ki le pa cha kla ni pa le ata che ba ka si ba da pha ni ake ata na ba thora cha hi mo wa le che ka si wi de pha no ha du ni awe ata ta na ba mo cho do le awe si ta pa no de pha ni de ba thor chai ba ar ke pa le tho ta chai do asi pha ni ne to na a ke ura le to mi ura pa le a che kho awe a che ka si do de wi de ba mo a khu ta do ye do he update da mu pa tra ta ma di pha di I lo phu ko la mo no I pho mu na ke ta ka ra ta li mu ra ma le ti ma khu ta do a ke pa le a che ka si wi de pha na ke mi se promise de ri lo mo no o da ta pa lo pa do mo a ke ura ta cha khai le le omicron khan ni si ko ni a ura lo ta khli do ma mo no pa me kwa ke ni a khu ta ni pa le de che ba ka si di ba de pha ni awe phe ta khore o de kha den du che chu mo no ne tu mi de che ba du America mi le hi lo ge ka si le ta lo kha kho du tu de che ba lo mo no ke ka se ki ba phu mo ye do he update di chai la ta de ha le ko di na de bye bye